Mu gihe urusaku rw'amasasu rukomeje kumvikana mu misozi ya Kivu, ibibazo bikomeje kwibazwa ntabwo ari ibirebana gusa n'abarwana abari bo ndetse n'igihe kurwana bizahagararira, ahubwo harimo no kwibazwa ikibazo ninde ufatanya nande muri iyi ntambara. Intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo yibanze gusa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yanahindutse ishusho y'intambara ya diplomasi ndetse intambara y'inyungu z'ibihugu byinshi. Kuva mu mwaka wa 2021 ubwo umutwe wa M23 wongeraga kubura intwaro, ibihugu bitari munsi ya 6 byarwanye muri iyi ntambara, ariko byose misiyo zabyo zagiye zirangira zitageze ku ntego. Ingabo z'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba zabanje kujya muri iyi ntambara, ariko nyuma y'umwaka umwe leta ya Kongo ivuga ko zitakoze ibyo zagombaga gukora, by'umwihariko kurwanya umwanzi, irazirukana. Haza ingabo z'umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo SADC. Izi nazo zararwanye, ariko birangira zitsinzwe n'inyeshyamba, hafatwa icyemezo cyo kuzicyura. Kugeza ubu ingabo zagumye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigakomeza kurwana ku ruhande rwa leta ni ingabo z'u Burundi zabaye mu butumwa bw'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Nyuma ubwo ubutumwa bwarangiraga butageze ku ntego, zisinyana amasezerano na leta ya Kongo yo gufatanya ku rugamba binyuze mu bufatanye bw'ibihugu bibiri. Ubutumwa bw'izi ngabo nabwo ntabwo bwagenze neza nk'uko bwifuzwaga, kubera ko inyeshyamba zakomeje kwigarurira ibice bya Kongo guhera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kugera muri Kivu y'Amajyepfo, neza ku marembo y'u Burundi ku mujyi wa Uvira. Ubufasha bw'ingabo z'u Burundi ntabwo bwatumye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itsinda intambara, ariko abarundi bashimiwe na leta ya Kongo ko bagumye muri iyi ntambara. Ikibazo nuko bamwe mu barwanyi bo ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abo mu mutwe wa Wazalendo, bamaze iminsi bikoma abasirikare b'u Burundi bavuga ko bababuza kurwanya umwanzi, by'umwihariko mu mujyi wa Uvira, ngo bababwira ko batemerewe kuhinjira. Ibi byatumye bamwe muri aba barwanyi ba Wazalendo bavuga ko batazi niba abarundi baraje kubafasha mu ntambara cyangwa niba baraje kwifatanya n'umwanzi. Nyuma y'urugendo rwe rw'akazi i Bujumbura mu Burundi, Minisitiri w'Intebe wungirije ushinzwe ingabo n'abahoze ku rugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Guy Kabombo, kuwa mbere ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 4 yagiye mu mujyi wa Uvira, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Yagiyeyo kugira ngo ashyigikire ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'inyeshyamba za Wazalendo bafatanya ku rugamba. Bwana Kabombo Muadiamvita yageze bwa mbere ahitwa Kavimvira, ageze ijambo ku baturage mu izina rya Perezida wa Repubulika Felix Antoine Chilombo Tshisekedi ndetse na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa. Muri iryo jambo, uyu muyobozi mu rwego rwa leta yashimye abaturage kubwo gushyigikira ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, anagaragaza ko yifatanije n'abahungabanijwe n'intambara. Ati, mfashe uyu mwanya ngo ngaragaze mu izina rya guverinoma ko twifatanije n'abantu bose bahuye n'ubugome ndengakamere bwakorewe mu gihugu cyacu, ndetse turanashimira ingabo zacu n'abandi baturage b'abanyekongo bagize ubutwari bwo kurinda igihugu cyacu. Nanone kandi Bwana Kabombo yongeye kugaruka ku ngamba zafashwe na guverinoma y'igihugu mu rwego rwo kurwanya mu buryo bufatika abarwanyi ba M23 leta ya Kongo yitabitera bwoba. Nyuma yo kuva aho ngaho Kavimvira, Minisitiri w'Intebe wungirije ushinzwe ingabo yasuye ikicaro gikuru cy'ingabo ziri muri gahunda ya Sokola 2 Sud Kivu kugira ngo yumve ibyifuzo byabo bigamije kunoza imikoranire y'ibikorwa bya gisirikare birimo gukorwa. Aha rero hashyizweho umuyobozi mushya w'akarere ka gisirikare ka 33 ushinzwe kuyobora no gucunga ingabo ziri ku rugamba, ndetse hatangazwa kugaruka ku buyobozi bw'igisirikare mu gace ka Sokola 2 Sud Kivu hagamijwe kunoza ibikorwa byo kugarura umutekano. Hano abasirikare n'abandi barwanyi bamubajije ibibazo, harimo n'ibinenga ingabo z'u Burundi zifatanya n'iza Kongo mu kurwanya M23. Ati, twebwe abarwanyi ba Wazalendo duhura n'ibibazo bikomeye ku rugamba. Ubwo mwaje hano mukaba muri kumwe n'umuyobozi wacu hamwe n'umugaba w'akarere, turabasaba ko mudusobanurira intego y'ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bwacu. Buri gihe tuba turi hafi gutsinda umwanzi hano Kamanyola, ariko abarundi bakatubuza bavuga ngo ntabwo twemerewe gutera umwanzi. Icyo gihe umwanzi we akomeza kwinjira,
twibaza niba ubutumwa bwabo ari ubwo kwifatanya n'umwanzi ngo badutere, cyangwa se niba koko baraje kudufasha nk'abanyekongo. Inyangezi naho byagenze uko. Twebwe turasaba ko mwatwemerera tukabonana mu muhezo nk'abasirikare. Banamubajije impamvu kuva ku itariki ya 15 y'ukwa kabiri ubwo umujyi wa Bukavu wafatwaga, ingabo za Kongo zirwana zisubira inyuma aho gusatira umwanzi. Minisitiri w'ingabo yarabasubije ati amayeri yo gusubira inyuma ku rugamba ni ibintu bitahimbwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo ni ibintu biba muri buri ntambara. Ati ingabo z'ibihugu byose ku isi zirabikora. Ati ntimwumvise aho bavuga ngo iyo ushaka gusimbuka neza usubira inyuma. Ati ibyo ni ibintu bibaho. Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri, nyuma gato yo gufata umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, inyeshyamba za M23 zatangiye kwegera umujyi wa Uvira uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha kandi hari nyuma yo gufata imijyi nka Kamanyola n'ahitwa Luvungi. Byavugwa ko inyeshyamba za M23 zari zerekeje Uvira, umujyi wa kabiri munini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, utuwe n'abaturage barenga 700,000. Abaturage batangiye gutangaza ko impungenge ziyongereye bitewe n'amakuru y'imirwano hagati y'ingabo za leta n'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiye aho muri Uvira. Hagati y'umujyi wa Uvira n'umurwa mukuru w'u Burundi Bujumbura harimo interano haciyemo uruzi rwa Rusizi. Mu gihe umutwe wa M23 wari hafi ya Uvira, hatangiye kuvuka impungenge muri bamwe mu bayobozi b'u Burundi harimo na perezida w'igihugu bwe, batekerezaga ko umutwe wa M23 uzatera u Burundi. Bitekerezwa ko ariyo mpamvu abasirikare b'u Burundi babuza abarwanyi ba Wazalendo kurwanira mu mujyi wa Uvira hafi y'u Burundi. Ntabwo ari ubwa mbere uyu mujyi wa Uvira uhinduka isoko yisubiranamo hagati y'abafatanyabikorwa muri iyi ntambara. Ku itariki ya 17 mu kwezi kwa kabiri, uyu mujyi wabereyemo imirwano yashyamiranyije ingabo za leta n'abarwanyi ba Wazalendo. Imirwano yiciwemo abantu 12, abasivili n'abasirikari. Ku itariki ya 15 n'iya 16 mu kwa kabiri, hari kuwa gatandatu no ku cyumweru, ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiriye amashusho yafashwe n'umwe mu ngabo za leta agaragaza uko itsinda rye ryashegeshwe n'imirwano hagati yabo na Wazalendo. Umwe mu batuye mu mujyi wa Uvira icyo gihe yabwiye BBC ko muri uwo mujyi hari umutekano muke. Ati Wazalendo na FRDC barimo kurwana. Ati Wazalendo basabye ibikoresho ngo barwane na M23. FRDC nayo irimo ibyo bikoresho bituma barwana. Icyo gihe amashuri yarafunze, ubucuruzi burafunga, abantu bagira ubwoba bwinshi. Abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Wazalendo basanzwe bifatanya mu kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23. Gusa umubano w'impande zombi icyo gihe wajemo igitotsi nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Sake. Byatangiye Wazalendo bagerageza gusubiza ku rugamba abasirikare ba leta bahungiraga M23 mu ntara ya Tanganyika. Abandi bakabasaba kubasigira intwaro kugira ngo bazifashishe barwana na M23. Umuyobozi ushinzwe ubuvugizi muri Uvira, Dr. Panzu Mimi, icyo gihe yavuze ko abapfiriye muri iyo mirwano barengaga 20, nubwo hamwe havugwaga 12. Abakomeretse byavugwaga ko ari 60. Gusa ntabwo yatandukanije abasivili n'abasirikare. Dr. Mimi icyo gihe yaragize ati mu mavuriro yose twabaruye inkomere zirenga 60 n'abarenga 20 bishwe n'amasasu. Ati harabo twakira mu bigo nderabuzima tukabohereza mu bitaro bikuru bya Uvira. Umuryango Croix Rouge utabara imbabare wasobanuye ko muri Uvira yose wakusanyije imirambo y'abantu 27 bapfiriye muri iyo mirwano, mu gihe abasirikare ba Kongo na Wazalendo bari bakigaragara muri iyo teritwari. Ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa kabiri, abasirikare ba Kongo na Wazalendo bongeye kurwanira mu gace ka Sange. Buri ruhande rwashaka kugenzura ikigo cyahozemo ingabo z'umuryango w'abibumbye. Umwe mu bashinzwe ibikorwa by'ubutabazi yabwiye ikinyamakuru Actualité CD ati intandaro y'imirwano ya Wazalendo na FRDC nuko bashaka gusubira mu kigo cya MONUSCO ubu kigenzurwa na Wazalendo. Ati Wazalendo bangiye FRDC kugenzura icyo kigo cyahoze ari cya MONUSCO mu gace ka Mugenyi 2 mu mujyi wa Sange. Ibyo Wazalendo ntiyabishakaga. Imirwano yabereye muri Sange yapfiriyemo abasirikare 7 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umurwanyi umwe wa Wazalendo. Umutwe wa M23 wari wagose umujyi wa Uvira ariko ntiwigeze uwufata.
ubu amakuru agezweho uyu munsi aravuga ko bagize umutwe wa AFC M23 n'abahagarariye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bw'ibanga ngo baba baratangiye ibiganiro bigamije gushaka igisubizo kuri iki kibazo cy'umutekano muke kimaze igihe mu burasirazuba bw'iki gihugu. Amakuru yashyizwe hanze n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters avuga ko ibi biganiro byabereye Doha muri Qatar mu cyumweru gishize. Ni ibiganiro bya mbere impande zombi zagiranye kuva M23 yakubura imirwano, bivugwa ko byabaye mu ibanga rikomeye. Byari biteganijwe ko AFC M23 na leta ya Kongo bagomba guhurira i Doha ku itariki ya 9 muri uku kwezi kwa 4. Gusa ngo impande zombi zasanze ari na ngombwa ko zihura mbere y'iyi tariki, ariko bitabujije ko n'ibi biganiro bindi bizaba. Uwatanze amakuru ariko ntifuze ko amazina ye ajya hanze yavuze ko ibi biganiro byagenze neza ndetse bimbarutso y'icyemezo AFC M23 iherutse gufata cyo kuva mu mujyi wa Walikale yari imaze igihe gito ifashe mu kwerekana ko ifite ubushake. Iyi ntambwe y'ibiganiro yatewe nyuma y'igihe gito Qatar ifashe icyemezo cyo kuba umuhuza mu bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku itariki ya 18 y'ukwa gatatu nibwo Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yahuje Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Perezida Tshisekedi Felix wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu biganiro bigamije guhosha umwuka mubi umaze igihe hagati y'ibihugu byombi. Ibi biganiro byakurikiwe n'uruzinduko abahagarariye AFC M23 barimo umuyobozi mu bya politiki wayo Bertrand Bisimwa na Colonel Nzenze Imani John ushinzwe ubutasi n'ibikorwa bya gisirikari bagiriye muri Qatar. Icyo gihe leta ya Qatar yaganirije abahagarariye AFC M23 bayisobanurira impamvu yatumye bafata intwaro n'icyo bifuza kuri leta ya Kongo. Ibirambuye kuri iki kiganiro ntibyagiye hanze kuko impande zombi zumvikanye ko bigomba kubibanga. Icyo gihe kandi intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nazo zahuriye muri Qatar ziganira ku makimbirane ari hagati y'impande zombi kuva mu 2022 ashingiye hanini ku rugamba rwa AFC M23. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuye kwizima yemera kuganira na AFC M23 nyuma y'aho uyu mutwe wari ukomeje kwigarurira ibice byinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Abayobozi b'ihuriro AFC M23 bo baracyatsimbaraye ku gushaka ko Perezida Tshisekedi ava ku butegetsi. Umuyobozi w'iri huriro rirwanya ubutegetsi bwa Kongo Bwana Corneille Nangaa yagaragaje ko Perezida Felix Tshisekedi Chilombo agomba kuva ku butegetsi kubera ko ngo akomeje kuyobora nabi iki gihugu. Kuva ku itariki ya 5 kugera ku ya 6 mu kwezi kwa 4 umujyi wa Kinshasa wibasiwe n'umwuzure wishe abantu 33, abandi 46 barakomereka, inzu zirenga 200 zirarengerwa nkuko byatangajwe na Minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu yitwa Jacquemain Shabani. Ubwo Nangaa yafunguraga ikigega cy'ubwizigamire cy'abanyekongo Kadeko Igoma ku itariki ya 7 y'uku kwezi, yagaragaje ko ibiza nk'uyu mwuzure biterwa n'uko ubutegetsi bwa Kongo butigeze bwita ku bikorwa remezo by'igihugu. Yasobanuye ko ibyabereye Kinshasa bigaragaza ishusho ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu butegetsi bwa Tshisekedi. Ati iyi ni ishusho ya Kongo iyoborwa n'ubutegetsi bw'iterabwoba kandi buvangura bwa Tshisekedi. Ati bigomba guhagarara, Chilombo agomba kugenda. Uyu munyapolitike yavuze ko ubwo abarwanyi ba AFC M23 bafataga umujyi wa Goma ku itariki ya 27 y'ukwa mbere na Bukavu ku 16 y'ukwa kabiri ngo leta ya Kongo yafunze amabanki yahakoreraga igamije guhana abaturage. Atese mbibutse ko amafaranga ari muri banki zitandukanye atara ya bene izo banki cyangwa leta ya Kongo. Chilombo agomba kumva ko amafaranga yayobeje ari yaba yabitse ari bo bakora ibikorwa by'ubukungu, abakozi ba rubanda, abashoramari n'abaturage b'abanyekongo. Nangaa yagaragaje ko icyemezo leta ya Kongo yafashe kigira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'igihugu kubera ko gituma abaturage bashakisha inzira zinyuranyije n'amategeko babonamo amafaranga, kikanahombya abacuruzi. Ati icyaha cy'ubukungu cyakozwe na Tshisekedi cyatumye bamwe mu baturage bajya mu bihugu by'abaturanyi kubikuza y'amafaranga, byongera ibyago byo gusohoka kw'amafaranga y'igihugu. Corneille Nangaa yasobanuye ko uretse kuba icyemezo cya Tshisekedi kinyuranyije n'itegeko nshinga n'andi mategeko ngo binagize ibyaha byibasira inyoko muntu. Anenga umuryango mpuzamahanga ubibona ugaceceka.
Joseph Mobutu Kambale ashinja abanyapolitike batandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutura mu buryo bunyuranije n'amategeko mu nyubako zitandukanye ziri mu gace ka Gombe, avuga ko ari umutungo we bwite. Uyu Joseph Mobutu Kambale ni umuhungu wahoze ari perezida wa Zaire Mobutu Sese Seko Kukumbendu wa Zabanga. Ni ku muhanda witiriwe tariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu i Kinshasa. Imwe mu nzu nziza zizwi nini igaragara nk'igitinyiro iri kuri uwo muhanda iri kuri nimero 154. Iyo nzu ihora irinzwe n'abarinzi bafite intwaro. Iyo nzu nituyemo depute akaba n'umwarimu w'amategeko muri kaminuza André Mbata. Ni n'umunyamabanga mukuru w'ihuriro rya Union Sacrée, ari ryo huriro ry'amashyaka riri ku butegetsi. Uwo mutungo niwo Joseph Mobutu Kambale avuga ko ari uwe wigaruriwe na bamwe mu bategetsi Kinshasa. Abanyapolitike bakoresha imyanya bafite kugira ngo bigarurire imitungo yanjye, niko avuga. Uyu n'umuhungu wa Mobutu Sese Seko Kukumbendu wa Zabanga wayoboye Zaire kuva mu 1965 kugera mu 1997. Mu muryango wa Mobutu, Joseph niwe muhungu rukumbi wa Leoni Kambale Nyavingi yitabye Imana mu 1998. Uyu mugore wakoraga ubucuruzi bwa zahabu n'imyambaro ya wax yo mu Buholandi yari umujyanama mu bya politike mu ishyaka rya Mouvement Populaire de la Révolution MPR, ishyaka ryashinzwe na Marshal Mobutu. Yari kandi umunyamategeko wa mbere mu gihugu, niko umuhungu wavuga, abivugana ishema ryinshi nk'ushaka kugaragaza ko nyina atari umugore wa perezida byonyine. Ni mu izina rye yaguze na leta ya Kongo hagati y'umwaka w'1979 n'1985 imitungo itimukanwa 3 Joseph Mobutu arimo kugerageza kugaruza mu gace ka Gombe. Mu 1997 Leoni Kambale Nyavingi yabonye ko imiyaga ya politiki irimo guhinduka, ku butegetsi bw'umugabo we burimo guhirima, maze ahita yitabaza inkiko kugira ngo byemezwe ko inyandiko ze z'imitungo zemewe n'amategeko. Yatinye ko iyo mitungo yashoboraga gufatwa nk'imitungo yaguzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko, ubutegetsi nibuhirima. Muri icyo gihe ingabo za Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo AFDL zari ziyobowe na Laurent Désiré Kabila zari zirimo kwegera Kinshasa. Leoni Kambale Nyavingi yabashije kwemerezwa n'urukiko ko umwe mu mitungo ye yawugurishijwe mu buryo bwemewe n'amategeko. Ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa gatanu mu 1997 haburaga ibyumweru 2 byonyine ngo umurwa mukuru Kinshasa ufatwe. Mu minsi yakurikiyeho umuryango wa Mobutu warahunze ujya muri Maroc. Mu gihe umuryango wa Mobutu wari mu buhungiro, General Honoré Nkulufa Lombindo wahoze ari umwe mu bayobozi bakomeye mu butegetsi bwa Mobutu wari ugarutse avuye mu buhungiro, niwe wimukiye muri iyo nzu yo kuri nimero 154 ku muhanda witiriwe iya 30 Kamena muri quartier ya Gombe. Uyu wahoze ari umupangayi usanzwe muri iyo nzu yaje kugurisha iyo nzu n'ikibanza cyayo mu 2005. Nyuma yaho iyo nzu yakomeje kujya ihererekanywa hagati y'abantu batandukanye binyuze mu kugurisha, kugeza ubwo iyo nzu yagize impapuro enye zitandukanye zemeza iyandikwa ryayo ku bantu banyuranye. Byose ngo byakozwe mu nzira ziziguye zisa n'izirimo amayeri n'amanyanga kandi ateye urujijo. Ibi ni bivugwa n'umugenzuzi w'ikigo gishinzwe ibijyanye n'imitungo y'ubutaka mu nyandiko yakoze mu kwezi kwa gatandatu mu 2019. Amaherezo iyi nzu n'ikibanza cyayo byaje kugurwa na societe yitwa Planet Imo ifitwemo imigabane na Ibrahim Ahmad Isawi, umwe yayobora itsinda ry'ubucuruzi rikomeye ryitwa Sosimex, n'umwe mu bacuruzi bakomeye Kinshasa. Mu kwezi kwa gatandatu mu 2021 Joseph Mobutu yabashije kwimukira muri iyo nzu abifashijwemo n'umuhesha w'inkiko Huissier de Justice. Ariko hashize umwaka Ibrahim Ahmed Isawi yitabaje inkiko bamutegeka kwimuka muri iyo nzu ayivamo. Urukiko rukuru rwemeje ko Joseph Mobutu adafite uburenganzira kuri uwo mutungo, bityo ko atahabwa uburenganzira bwo kuwugumamo, maze yirukanwa mu kwa 9 mu 2022. Nyuma yaho Joseph Mobutu
yashinje umushinjacyaha mukuru hamwe n'uwari minisitiri w'imiturire n'ubwikorezi bwo mu mujyi icyo gihe Pius Mwabiru, yabashinze kubogamira kuri Ibrahim Ahmed Isawi ndetse no kumurengera mu buryo butari bwo. Ati hari urundi ruhande rwa gatatu rwivanzemo kandi rutagombaga kubijyamo. Yahise yitabaza inama nkuru y'igihugu Conseil d'Etat, maze mu kwa gatatu mu 2023 iyi nama ihagarika icyemezo cyo kumwambura iyo nzu. Gusa byasaga naho amazi yamaze kurenga inkombe kubera ko hari undi muntu wari waramaze kwimukira muri iyo nzu. Uwo ni André Mbata. Nta rukiko na rumwe rwasohora uyu mugabo muri iyi nzu, niko Jeune Afrique yanditse. Uyu ni umudepite, akaba umwarimu w'amategeko muri kaminuza, ariko cyane cyane ni umunyamabanga mukuru w'ihuriro rya Union Sacrée, ari naryo riri ku butegetsi uyu munsi. Muri Afurika politike iruta ubutabera, niko Joseph Mobutu abivuga. Yemeza ko iyo nzu yahawe Mbata nk'inkodeshanyo binyujwe kuri minisitiri w'imiturire Pius Mwabiru. Uyu mwanzuro wo guha Mbata iyo nzu wafashwe nk'utemewe n'amategeko n'umwunganizi mu mategeko wa Mobutu. Uyu nguyu yabimenyesheje Mbata binyuze mu ibaruwa. Yamwandikiye atakamba ati ndabinginze mbibasabye nk'umuntu wubashywe kandi umwarimu w'amategeko muri kaminuza. Niko yamwingingaga muri iyo baruwa. Yanamushyiraho igitekerezo cyo kugirana amasezerano nawe y'ubukode. Gusa André Mbata ntiyigeze anamusubiza. Uru rugamba rwo mu nkiko ntabwo ari ubwa mbere Joseph Mobutu arurwanye, kubera ko yanarurwanye no ku yindi mitungo ibiri ashaka kugaruza. Aganira na Jeune Afrique yavuze ko bisa naho abategetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishyize hamwe ngo bamunyage imitungo ye. Hari indi nzu iri ku muhanda nimero 5 Avenue Mwene Ditu yafashwe nk'ahari inzu ya leta. Yabaye icumbi ry'abaminisitiri batandukanye bitumanaho. Mu 2020 ubwo yashakaga kuyigaruza, yasanze iyo nzu yarahindutse ibiro by'ishami rya televiziyo y'igihugu y'ikoranabuhanga TNT. Indi nzu aburana niyo ku muhanda wa 14 Avenue de la Gombe, iyo yaciwemo amacumbi menshi atandukanye. Ubu ngubu atuyemo abantu benshi barimo abo mu miryango, abavandimwe cyangwa se abagore b'abanyapolitike bakomeye. Bisobanurwa na Joseph Mobutu. Iyo nzu yigeze kuba icumbi ry'abakozi ba ambasade y'Ubufaransa, ariko iyo ambasade yayisubije leta mu 2016. N'ibibazo byatangiriye, niko bivuga. Ashinja bamwe mu bahoze ari abaminisitiri b'imiturire kuba barayujujemo abantu babo. Nubwo inkiko zagiye zemeza ko afite uburenganzira ku mitungo ye, Joseph Mobutu ntabwo yigeze abasha kuyigaruza mu bigaragara. Amasezerano yiswe Pacte Républicain yasinyiwe i Gaborone mu kwezi kwa 8 mu 2001 yerekana neza ko imitungo yambuwe abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko kubera impamvu za politike cyangwa se indi mitungo ituwemo nta burenganzira igomba gusubizwa ba nyirayo ako kanya kandi nta yindi mbogamizi. Ibi byasubiwemo kandi mu itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ubutabera mu 2006 rivuga ko gusubiza imitungo n'inzu zari za Marshal Mobutu Sese Seko ndetse n'abandi bo mu muryango we. Joseph Mobutu yabwiye Jeune Afrique ati ubwo mama yakiraga minisitiri w'intebe mu gihugu cya Maroc aho yimukiye, yagarutse kuri iki kibazo. Aha yagarukaga ku gihe minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Judith Suminwa Tuluka yasuraga Bobi Ladawa. Uyu ni umwe mu bagore ba Marshal Mobutu, hari mu 2024. Uyu mugore ngo yabwiye minisitiri w'intebe ati ndifuza gutaha mu gihugu cyanjye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, atari ko se nzatura he, kubera ko inzu zacu zose ziracyarimo abantu bihisha inyuma ya politike kugira ngo bazigarurire. Amaze kurambirwa inzira zose z'ubutabera imbere mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Joseph Mobutu yahisemo kwiyambaza Komisiyo Nyafurika y'uburenganzira bw'abantu n'ubw'abaturage ifite icyicaro i Banjul muri Gambia. Iyi komisiyo yakiriye ikirego cye ku itariki ya 11 kwa 12 mu 2024. Gitanzwe n'ibiro by'abavoka b'Abafaransa bizwi cyane Veil et Associés, byahawe akazi na Joseph Mobutu. Mu kirego cye, Mobutu asaba iyo komisiyo gukora iperereza kuri ubwo burenganzira bwe bwahonyowe no gutanga inama za ngombwa zikwiye zo gusubiza mu buryo bw'amategeko uburenganzira bwa bwana Joseph Mobutu. Amakimbirane yerekeye ubutaka n'umutungo utimukanwa ntabwo ari ibintu bidasanzwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku itariki ya 22 y'ukwa 8 mu 2022 ni Zoe Kabila
murumuna wa Joseph Kabila wirukanwe mu biro bye biherereye Gombe nyuma y'ibibazo bikomeye by'imitungo mu kwa munani mu 2024. Abadiplomate babiri b'Abafaransa nabo barakubiswe kandi bagirirwa nabi cyane mu gihe cyo kubasohora ku ngufu kubera intambara ishingiye ku mitungo yari imaze igihe. Hari komisiyo y'igihe gito yiswe Komisiyo Etienne Tshisekedi yashyizweho mu 2019 kugira ngo ihangane n'ikibazo cyo kwambura abantu inzu n'imitungo itimukanwa, ariko minisitiri w'ubutaka w'icyo gihe Emmanuel Ilunga Ngole Kasongo yakuweho vuba na bwangu bidakemutse. Iki kibazo kirimo inyungu nyinshi cyane cyane mu gace ka Gombe aho ibiciro by'ikibanza ndetse n'inzu biri hejuru cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku buryo bikurura impaka n'ubwiru bwinshi. Mobutu Sese Seko yari umuherwe cyane, ari mu bategetsi byemezwa ko bibye amafaranga menshi ku isi yose mu gihe cy'ubutegetsi bwabo. Mu 2016 inzu ye y'akataraboneka yari afite ahitwa Savigny mu Busuwisi yaragurishijwe. Yagurishanyijwe n'indi mitungo myinshi yari afite muri ako gace. Uyu mutungo waguzwe muri cyamunara mu 2016 ku mafaranga agera kuri miliyoni 6 z'Amasuwisi, ni hafi miliyoni 5 z'amayero. Ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa gatanu mu 1997 nibwo ubutegetsi bwa Marshal Mobutu Sese Seko Kukumbe Nduwazabanga bwageze ku iherezo. Ni nyuma y'uko ingabo za Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo ya Laurent Désiré Kabila zari zimaze kwigarurira umurwa mukuru Kinshasa. Ifatwa rya Kinshasa ryaje nyuma y'uko ingabo za Kabila zari zimaze kwigarurira ibice bitandukanye bya Zaire birimo na Kikwit, umujyi ufatwa nk'ikigega cy'umurwa mukuru. Iki gihe icyizere cyahise kiyoyoka, Mobutu atangira kubona ko arimo kugera ku iherezo ry'ubutegetsi bwe. Kugira ngo ubutegetsi bwa Mobutu buhirikwe habaye imirwano ikomeye cyane. Urugero ni nk'iyabereye mu gace ka Kenge ku itariki ya 7 y'ukwa gatanu mu 1997, aho ingabo zarendaga Mobutu zifatanije n'abahoze mu ngabo z'u Rwanda ex-FARC basakiranye n'ingabo za Kabila, hapfa abasivile barenga 200 n'abasirikari 100. Nyuma yo kubona ko ageze aharindimuka ku itariki ya 16 y'ukwa gatanu nibwo imodoka ya Mobutu, umuryango we n'ingabo nke zari zimuherekeje bagaragaye basohoka mu murwa mukuru Kinshasa berekeza Badolite ku ivuko ry'uyu mugabo wayoboye Kongo imyaka 32. Aha niho yafatiye indege iramuhungisha. Major Ngani Yanda Mokamba yari umuyobozi w'ingabo zarindaga Mobutu. Numwe mu babanye n'uyu mugabo mu bihe bye bya nyuma ndetse baranajyanye ubwo yahungiraga i Badolite. Mu kiganiro Major Ngani yagiranye n'itangazamakuru yagarutse ku minsi ya nyuma ya Mobutu, by'umwihariko ku bikorwa byabaye mbere gato yuko afata icyemezo cyo guhunga. Uyu mugabo wabaye hafi ya Mobutu imyaka igera kuri 22 abajijwe uko Mobutu yari ameze afata icyemezo cyo guhungira Badolite, yavuze ko kuri uwo munsi hagombaga kuba inama yagombaga guhuza umukuru w'igihugu n'abasirikare bakuru. Ati kuri iyo tariki hagombaga kuba inama nkuru y'abasirikare ikabera mu biro bya perezida, yari kubiri mu murongo wo kwiga ku byari kuba n'uburyo bwo guhagarika inyeshyamba. Major Ngani yavuze ko abasirikare bakuru bose bageze mu rugo rwa Mobutu ku mugoroba. Mu bari bahari harimo na General Norbert Likulia Bolongo wari minisitiri w'intebe akaba n'umujyanama wa perezida. Gusa mu inama yatinze gutangira kubera ko wari umugabo mukuru w'ingabo za Zaire General Maele Lieko Bokungu yatinze kuhagera. Nyuma y'igihe gito General Maele yageze ahagombaga kubera inama, ariko asaba kubanza kubonana na perezida mu buryo bwihariye. Major Ngani yavuze ko Mobutu wari unamaze igihe arwaye kanseri, iki gihe yari ari mu cyumba hejuru muri etage. General Maele yemerewe kubonana na perezida Mobutu, ariko aherekezwa na Major Ngani ndetse na Kapiteni Kongulu wari n'umuhungu w'umukuru w'igihugu. General Maele mu biganiro yagiranye na Mobutu ngo yamusabye kureba uko yahunga byihuse kubera ko nta bundi buryo bwari busigaye. Major Ngani yemeza ko General Maele yabwiye Mobutu
ati sinagusezeranya umutekano wawe ubu ngubu, ahubwo Marshal ndi hano kugira ngo ngusabe niba bishoboka uve hano ujye Badolite. Uhageze nibwo tuzareba uko twasubiza inyuma inyeshyamba. Nyuma yo kumva aya magambo ya General Maele, Mobutu ngo ntacyo yarengejeho, ahubwo yahise amanuka ajya mu cyumba cyo hasi. Muri icyo gihe abandi basirikare bakuru bari mu cyumba cyagombaga kuberamo inama. Mobutu yahise ahamagara Major Ngani amubwira ko bagombaga kwitegura bakajya Badolite. Ati ntabwo twumvaga impamvu, ariko byari nk'itegeko kuri twebwe. Ati nasubiye mu rugo gupakira ibishoboka, ubundi turagenda. Nyuma yo kugera Badolite, Major Ngani yavuze ko bakomeje gucunga umutekano muri ako gace, cyane ko mu bice bituranye nako hari hatangiye kumvikana amasasu. Nyuma yo kubona ko ibintu bikomeye, baje guhura n'ihurizo ryo kubona indege izahungisha perezida, cyane ko iya leta yari yamaze gufatwa. Ku mugoroba bamaze kugera Badolite, ubwo Major Ngani yari avuye kugenzura uko byifashe mu duce dukikije uwo mujyi, ngo yaje kubona indege ebyiri zo mu bwoko bwa Ilyushin ziri ku kibuga cy'indege. Bikekwa ko izi ndege ari zazaga gutwara ubufasha Mobutu yageneraga Savimbi warwanyaga ubutegetsi muri Angola. Major Ngani wasanze indege imwe imaze guhaguruka, yitambitse iya kabiri ayibuza guhaguruka kubera ko yashakaga ko bayikoresha mu guhungisha perezida Mobutu. Nyuma yo kubwira aya makuru Mobutu, ngo yanze guhunga, ahubwo asaba ko bahungisha umuryango we akazapfira mu gihugu cye. Ati mundeke mfire hano, mujyana ababyeyi banyu mundeke. Major Ngani ati naramubwiye ntoya, tugomba kugenda. Ati twahise tumusohora. Colonel Motoko wafatanyaga na Major Ngani kurinda perezida Mobutu niwe wamutwaye mu modoka ye ya Benz n'umugore we abaganisha ku kibuga cy'indege. Major Ngani ngo yategetse ko intwaro zari muri iyo ndege bazikuramo kugira ngo imodoka ya perezida ibone uko yinjiramo, kubera ko Mobutu ntabwo yari kubona uko ava mu modoka, cyane ko yari amaze kuremba. Iki gihe perezida Mobutu yahisemo ko bahungira muri Togo ku nshuti ye magara, perezida Nyasimbe Eyadema. Aha niho yavuye yerekeza muri Maroc. Major Ngani yavuze ko umwami Hassan wa kabiri wa Maroc yabakiriye neza. Ati muri Maroc umwami Hassan wa kabiri yatwakiriye neza, ubwe ntabwo yigeze aza kutwakira, ariko yohereje abayobozi n'imodoka ziza kutwakira nk'uko bigenda kuri perezida. Izi modoka zaherekeje perezida Mobutu zimugeza kuri Hotel Amphitrite, ari naho yaje kugwa ku itariki ya 7 y'ukwa 9 muri umwaka wa 1997.